Kaligwa kanimo sa idas GMEWW Crime di ay. Kaya iara nimo jud ka. Ang huling 2 linggo is the massacre cutter is flop. Copycat sa Batang Quiapo, Roja. Incognito ug sa IPJS ang probinsya na by blood versus duty sa Kapamilya. But is GMEWW Crime karong May 11. More gyapon is blood versus duty sa Kapamilya ug sa second in Prague dinhi sa TV5 is best lang gihapon sa Kapamilya ug kapatid is best karong Mayo 11 at 8 PM onwards. More gyapon is blood versus duty ug sa second in Prague dinhi sa TV5 ug sa Kapamilya is best lang gihapon sa karong Lunes pohon. More gyapon ang dinhi sa Kapamilya ug sa kapatid is best. Nanuman kay flop series sa GMEWW Crime. Copycat dayon sa ABS. Niya himong sunsuon din na. Coco Martin. Napay kang kopyahan kang Richard Gutierrez. Napay kang pero bisag unsa nang copycat. Copycat ra dayon sa GMA. GMA lagi kopyahan GMEWW po jud. Sunsuon game sunsuon. Sunsuon pag yun. Sunod patakas Mandaue City, Consolacion, Iloan, Compostela, Mandaue City ug Carmen. Apay South Bahin, apil ang Karkar City, Cebu Philippines. But apil sa Southern Native Philippines such as Asin City, Macrohon, Batiburgos, Limasawa, Batiburgos, Malitbog, Tumasopos, Puntog, Sugod ug upan pa mga tibok probinsya sa Southern Native Philippines. Sa Kapamilya is best ang gihapon. Hapit matapos sa the master cutter S flop sa GMEWW Crime from kaligwak ni salida moro man nagbuaya na pay NPA pagyud mo nagisonsoon pod GMEWW Crime copycat ka wa kay angay na kay angay your flop ang GMEWW Crime karon mabot sa 11 ta pohon at tumigas konsolasyon pohon or Merkules at may konsolasyon po na yang copycat jud ka kasigaan si mata nga kapuso war aning kapuso sa ni kanguso nimo paghilak ra diha na copycat man nimo murag gapon is blood versus duty og sa second in Prague din sa TV5 is best number 1 in Mandaue City, Cebu Philippines so moro to o goodbye.